हेलो कौन तुम सोईच गध कोटिकार आज संडे बोली जानिच ना नहीं ओहो जल्दी उठी फ्रेश हो जाओ फ्रेश ही आम घर पाखक आस बुझिल हेलो हेलो सुन आसिला बेलकू नहीं के आसीबो खड़ गइल हो मु जल्दी पहुंचुछी 12 घंटा ପରେ ଭାଇ କଣ ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କଣ କହିବି କଣ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ନେଇ ନଥିଲ କି ହଁ ହେଲେ ଜୀବନ ଥିଲେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଆଜ୍ଞା ହଁ କଥାରେ ଅଛି ଅସୁରୀ ପ୍ରକୃତି ଅଙ୍କେ ଲୋଟେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ମଲେ ତୁଟେ